Hloahloeng wa ka ke sala moshanyana Basotho bana ba beha tjhelete tlasa kotopo. Mate, ha ke re hona bothata mme nka o bitsa bona. Yes. O tshwanetseng ka jeng? Okay, ntate, ke ntse ke tsamaya le moifo o Mokhatlo Khabane wa Qalo Productions. O wona go tshepetseng hore o tlotla o re thusa ho etsa mosebetsi wa ho atametsa ditshebelletso tsa rona tsa M-Pesa setjhabeng. Jwale bontate re tlo thusa Basotho hore ba o thuse ho bula account ya rona eo re tshepang ya mekhatlo yohle e sebetsang ka rona ha eo re bitsa Mokhatlo Savings Account. Ntate ntle le tshinyana ba ha re kena o tsona. Jwalo ka maitu a sa hlalositse re tswa company e bitswang Qalo Productions. Jwale re se re hokahane haholo le Vodacom. Re tlo tla re sebetsa ka ditaba tsena tsa ho isa ditaba tsa M-Pesa. Re papisitse haholo le sehlahisoa se bitswang Mokhatlo Savings Account. Re se isa ka kotloloho Basothong. Re sentse re mathafatsa ha re bua tjena Basotho ba sentse ba tseba re sentse re na le bona mono re ba fa ditaba tsena tse molemo. Hona le Mosotho a mametseng lapeng mane mme bana le mokhatlo ba ikopantse. Potso ya bona ya pele ke hore ba Vodacom ke bone ile batho ba sebetsang ka marangrang jwale rona mokhatlo ona wa rona ha se mokhatlo wa manang le technology re ikopantse mona motseng mona mohlomong re heba ka diphoofolo kapo eng le bona bao ba jwalo ba molile Ofeng kapa ofeng ha ba qala ba raro fela ho ya modimo ba moelehile hore ba ka sebedisa sehlahiswa sena. Ke mametse ke qacha ke thabatseka ke batla go le nna mokhatlo wa eso ga bone ka tšhelete ka Mokhatlo Savings Account re etsa jwang? Yes. Hona le batho ba mathamfatshe. Yes. Ba apereng tsona boitsebiso ba Vodacom tlasa Qalo Productions mme ho fapana le hore ka mokgo batho ba ne ba tlameha ba di Vodacom shop ho ingodisetsa ba se ba ka bua le batho ba no metseng le metsaneng ya bona ditrekeng ka hare ho Lesotho mme ditaba ha ntse di bua hona le nomoro tse fanwang mona tseo ba mamedi ba ka letsetsang ho tsona ba ka iphumanela le bona batho bano ba fumaneha haufi ho etu mantswe ha wa qetela Ke le bontate Shwevi mantswe ka o qetela makgutshwane haholo mamedi ba Khabane re na le nomoro ya yo le ka kgonang hore le etse SMS ho yona o ngwala lebitso la hao o ngwale motse o hlahang ho ona le seteriki nomoro eo ke 52057 ke tla ipheta 52057 ke nomoro ya mahala yo ka romellang SMS ha o ile wa etsa SMS mo rona ba ha Vodacom re tla be se go letsetsa e le hore tlo tla re atametsa tshebeletso ena o fumane formo re le thuse ho le tlatsa ka ba mphato wa rona ba Qalo Productions ke le bua Juvi Esa ke na le dia Basotho mphatlatsane re le sa di le mera re bona ka